twena PMJ Kamau na wakuma kuria Kandara Murang'a County Wambui we Githurai urauga hari uri Nairobi ugitirine mwega gutire na uru wonete na ukera a Kenya no kaboko gati ni ukenagio ni independent thinker uria acokagia ciuria na mwiciririe wake na muonere wake wa maundu ni ukenagia Wambui muno no agaturirikania turita a Kenya turikane ati family cianene ciana cianene maundu mao matihutagio hindiria maundu mathukana mukenya wa kawaida niwe wonaga ruo niwe wonaga thina Dan Murigi aroiga ni akenagio ni PMG ni kwaria no Shabana kwaria shararuko na gukorota ukiro ni maundu ma bururi na kurunga mbeu njithi ni akenaga hindiria ukite na hindiria ukwaria. Thank you. PMG ni ajakaga muno ni gutumenyithia haria turi na haria turorete na ndero ngugeithia muno wa Ruthi ni shosho wa Angel. Kama ukuma Isheshe kuria Murang'a arauga uraria ma ni akena niwe wa Videris kuma Thika arauga wena uge wa kirathi kia iguru na ni arakena ni tondu uria urakiaria. Eunice Githogori ni aremirwo kuma nyumba ndangihota kuma nyumba nginya hindi ria urerekereria ndereti na kio cionge ni muciri kuma Kikuyu muciri ni ndona ndumiriri yaku no ni ndikoragwo ndi kwa Gogoyo God governor ndi president kwa Gogoyo ni ndirabatara kuhitani go the 048 kwa Gogoyo ni wega uteterithia uguo ucoge nake ni mundu wa njira eko ni mundu wekuria Kisumu areita latha nya Kisumu na nwagithio muno ni Gabriel Kajiri mutongoria wa gikundi getagwo Kigocori Roaded ni ndakuona na no tugocaria ona inywe murioka nigetha mukiheane kiugo guko kwa Inoro TV. PMG President ni arathurire cabinet uramionire atia nawe mundu ukoretwo thini wa public service kwa ihinda iraya. His Excellency President Uhuru Muigai wa Kenyatta ni arathurire cabinet yake na cabinet ni ta board of directors acio nio matongoragia bururi na ungigwa hanini na appointment ya cabinet vision yaku kana legacy yaku no ikiatia ni ya huka ucoke ume hau kana guthata ni tuge guthata ni turonire performance ya magegania ya mundu gwitwo Matiang'i na in less than 5 years kuragia na total transformation ya education sector ni twari na mishuki a no nonsense minister agithondeka strategy cia security niguo na cia transport muthenya umwe gira kiugo kiritwa ngiuga atiriri if you rattle a snake you must be prepared to be bitten atungithii guthaka na nyoka no ire kuruma no mwaka witikire gwikate kurumwo na wiharirie gwikate kurumwo ni nyoka ino wogita koguo ri ndire na doubt ya andu aria mathuritwo kiria ndi doubt nakio ni tukuma test are they testable he undu ngwenda gukwira Kamau Akang'ethe on the face jera PMG miaka 10 ya Mwai wa Kibaki what was the difference between na miaka 5 ya Uhuru Muigai wa Kenyatta nitwa gagirira keherine wita gwata kagerekine ukona minister number 1 na minister number 40 ukaigirira ugu ati o mwaka bururi wa Kenya niweragwo Njuguna wa Ruthi niwe namba 1 Kamau Akang'ethe niwe warigia niwe namba 40 ati niwe muru muno thiini wa mirutire yake ya wira aya mathurwo ri mwaka uyu gukogethira ri nitukamenya uria mwega na uria muru nituguikara thi tweterere miaka 5 nigetha tukoigaga ni Matiang'i mwega gutiri ungi mwega kana ni kiumia mweri mwaka umwe miaka 2 bururi uyu wena vision 2030 kuma vision 2030 wena 5 year development program kuma 5 years kwena 1 year performance
contract wira wa mwaka mugima kuma wa nia kwena wira wa miaka mieri igana itatu ate within 3 months ni ukwenda kumenya kana ni ukinyireire wira wa miaka 30 tondu wira ucio wa miaka 30 ri ni urehetwo miaka igana 5 wira ucio wa miaka 5 ri ni urehetwo mwaka uyu wira ucio wa mwaka umwe ri ni urehetwo mieri igana 3 koguo mundu tugikinyira vision 2030 ri ni turamenya o mieri 3 ni tureka atia miaka iyo 5 irathirie tutinamenya uguo koguo no gwira gutire minister ungi urari mwegatora tol mundu ria joyo urarutaga wira no matiangi tondu he was public na ni turona gweka atia we must be as a country no muhaka twambiririe Oguo ne ngoria kiria ndona kiritio ni mundu kuria Roysabu na SMS ni kuria ora yari tware kenda miona ne ngomugweta ritwa oguo president aragirwo kuherio the arehe ero ndagira cokirie ari aracokirie kuringana na PMG kuringana na ni dino na mwega na muru tondu dina heo mesha ya gwika atia ya kuona ni uyu ni mwega niki no ni muru niki wakiuga matiangi nowe edi to ni ndironaga nini ndirahotire kumesha no aria itahana hota kumesha ri no jura hatira wira mararutaga tau akaimenyi acio the akionjuri ona kionjuri go transfer no wira waburi to dino na wira ararutire thini wa local government wa devolution koretera irio riko ekuona county government igecejia ba ekuona no devolution nio ekoragwo ekirora wira wa thirikari performance management no thini wa devolution ni kuwa gwe department ya kurora mawira ma thirikari no devolution niyo ina planning no devolution niyo ina youth ni uramenya bururi wothe we thini wa devolution na bururi devolution niyo yagirirwo ni gutwira o minister aruta wira uriku tondu githimi kia wira wa mundu wothe thini wa Kenya wandikitwo ni thirikari githini wa devolution na gutiri kindu kionjuri aratwirire mundu no mwarekire ndona president haria no right now tukiaria na woguo there is a department of performance contracting thini wa minister of devolution dikibujo itakiro ndiratwira no urari mwega muno kwe department yagirwo ni gukwira Uhuru Muigai wa Kenyatta uguo na kira bururi uguo ndirakwira uguo tondu ndi umwe wa evaluators a thirikari kiama gitu gitagwo independent external experts na nditwageirwo bata na kiama kiu gikiaga ki bata kuria ndu metagwa Dubai no iguaga Dubai ora National Youth Service gutiri mundu wari powerful thini wa history ya bururi uyu uria wa asesaga ministers akera president onu mwega akera wira ni murute ti murute ukerwo uyetagwo Kamau Akangethe na ni mundu agirirwo ni kuinuka niki handu ha kuhuthira bilioni 100 ri aracicokirie treasury uyu ni muru gukira mundu ria weragwo ni mukoyo kaba guciara muici gukira kirimu tondu gucokia mbeca hetwo kahuthire ri ni gukorwo mukiu Kaimenyi wa Moria ke Professor Kaimenyi kuria kwa migunda ni ateronirega no ni ndikiuga ni hakiru gitagwo policy direction wanyita bururi uthondekagwo ni policy kwina implementer a policy neguo wanyita ungiurio policy ria ithondeketwo thini wa constitution ri iria thiite na mbere ri ni ri kwa thondekete complaints ri ciarazi ni thiru settlement here that I didn't see him ndigikwira ni performer ni Maina Muraz kuma Nairobi arauga ati Tuju araheirwo CS otare portfolio uguo ni kuga atia Tuju re in the first place dagirwo ni kuheo minister agwika atia ni kara kia baji athukitie Jubilee akane mawe independent ye atiriri no ni ithurano cia Jubilee cia nominations twakiri kuni ndakirugamite no ni bara all over credibility ria igituma ati narutete wira mwega muno a promote ori niriku ningihoya Ngai aikare atari na portfolio
Maina Muraz kuma Nairobi no acokerio kiuria giaku muthuri ucio ni atomangie na umereru uyu ni Jerry wa Saika ni goko Nairobi ni ngoiguete taite kuma nyumba thie wira no riguoya ni wathira ni nguthie wira. God bless you. Mundu gure twamuna arauga ni athomaga maundu maingi nawe hindi ria ukite ni akwendete kama ugithie PMG muno Githurai no wira tu uyu etagwo Baba Abi kuma kuria Githurai. Ucio muthuri akirisa wa muno aragia ma ni wikaga wega ni kumurehe hindi ria kuri na ndeto hiyo tariu akajokeria ngatho na gakijita rangi wa mbeca etagwo Shiro ari kuria kundu gwitokia Mubi Jen Keka kuma Roysabu kiuria kiria kiria ukoretie na ndagikorwo ndakiuria kiu no hena ndungi araongerera ati no ni undu uria urangenia ni ati hwaini andu ni mariinuka wona makirikia kwihitithia kana kuhitithia anene ao. Irogo High Tech kama ugethi independent thinker ino cabinet ya Uhuru iri na gatithio ogothe kiuria kiu no wakorwo wacokia twagirwo guthima ma minister atia tondu riu ni meguka mathurimo ne bunge na mahituki na ni juri mekwitukia tondu Jubilee kiri na ndengi kuria na maragithurirwo kiria na njira iria munene arakionire ciagirire ithu tureta muingi ugethi interview tondu andu acio ni ta guthima gathie gwiko interview he kindu gitagwo qualifications kama u bururi urathomithio na katiba urathona katiba policy cia thirikari ni policy deep ungirora strategies kana legacy ya Uhuru Muigai wa Kenyatta ri it will requires a lot of technical mundu nie ungiditua minister wa mugunda ri taru ingigotua we minister wa mugunda ri joke gwite bana minister sa cartographical issues and mapping systems na ukwamba kuri kuhigura dictionary ukarore ukarore ugo ni kuga atia cartographical mapping systems you know nanyita tugihoro he maundu very difficult na maundu we handu hakwa advice minister ni kumuthomithio gwikate kumuthomithia no agreewo ko imagine a situation where the minister of IT is not an IT person ukwambiriria kumuthomithia gutuika IT ka gwikate uri mwiraga atia na uri mutaraga atia tondu minister wogi mwamure ti ndagitari riu uhoro ucio ri gwakinya hindi ya cardiological analysis na kina physio he language no wambire guthomithio no karehero dictionary ugakihota gutwarithia policy atia no ka vice president ri angikorwo permanent secretary wa ka director waku no mwakambia guthomithia ni tukwenda professionalism ya mundu igukorwo ikicommensurate kana igitwarana na wira uria kate ara rugamira UPMG independent thinker twambe tuone o hanini tu kuria Uhuru Park kurathia atia mbica cia imwe kwa imwe kuma kuria kiaru-ini kia Uhuru Park ko Nairobi icio ni borithi urona iria cikuagwo ni mbarathi ni undu wa ugitiri icio ni mbica cia imwe kwa imwe inegene riu uraigua na indo irahuhwo cio ngocia ni mavuvuzela goko ni kiaru-ini kia Uhuru Park ndirona amwe arumiriri amung'ethaniro anasa amareketie gwikinyia na ti aingi uguo toria hi kungikorwo gugiciririo no reke tuge no tene githio wa ruthu nawe wa kang'ethe heko umuthi andu ne keimonwo haria makinyite mundu ucio ngene engineer John Mutura eno ya engineer academy thome aroiga atugethia rucini PMG ni arari uria kuri woni wakwa ni ati gutingihoteka kugia na people's assemblies agikorwo kwina institutions cia thirikari iraruta wira ta parliament borithi judiciary na ingĩ nyingĩ. People's assemblies can only be feasible only after a prolonged state of war or lawlessness like it is in Somalia. They can never exist together. People's assemblies kwena lawful institutions. Niguo engineer John Mutura aroiga. Ukiuga ati hau tugerekia. Mutura engineer ni correct. No muhaka thirikari yehere. Kana eigatwo by force guikare gutare na institution ingi nigetha yuke assembly iyo assembly ri nigetha I prepare a constitutional process no nyita no assembly they cannot coexist
Ntangoma na thomi. Thank you. He mundu wakena muno niguo waria Zack Maina ari kuria Juja, mundu ne heo wira kuringana na uge na githomo giake. Honorable Steve Simba, Deputy Speaker Embu County, thank you muno ajira ngogeithie nauga ne marathio nao magithomaga maundu kuma kuri we. Thank you. Mundu gwitwo PMG na ukage kaigi niguo ndirerwo. Rebecca kuma Kariobangi South Inoro ni mutwakaga muno ni mundu mukenu. Wa mwisho biu. Kwanyu Murang'a kuo gwatwikire ati no bara tu. Sitagwo active disagreement. He undu wagerirwo ni gukorwo ukiona bara ndihingiriirio Murang'a na bara ndikae kurorwo na maitho ituike ta Murang'a rekata irona nukuigwa kwina bara Kilifi ni kuo riko riri nukuigwa Kilifi rikuo thiini wa Jubilee zones na thiini wa NASA zones. He undu umwe muritu muno right now na ni ndikoragwo ndi mukenu ni governors mathi macemania meeting no governors summit every year matire maria weakness ya county government tu igo ciothe tuinete ruimbo thirikari njega cirutete wira no tutire twaina ruimbo rwa kuyuria atiriri naguo wonjere wiku njiraga andu atiriri tiga utindoke makio ni hinya waku utire kundu urathie makio ni wonje waku tondu niguo kunina hinya ki waku andu aya megwitwo MCAs matire mamenya power yao na power iria makoragwo na ki nayo ni metikiraga gutuika subjected from outside we na magicenjerio ritwa magitwo honorable magicenjerio ritwa magitwo county assemblies no anyita na wira wao ni guthondeka mawatho ma county assembly ni macio mana budgetary process no anyita mena kindu gitagwo oversight kuroria wothe governor no igwe ni mathondeka budget na ma approve mena kindu gitagwo oversight ati governor ndangihũthĩra ndururu matekite atia na ni mekumuria kiria katia ahũthĩra manyita mena advocacy uguo ni kuga ati no muhaka moi ura mbeca ikuhũthĩrwo na kuria cigwika atia kuria wodi ikuhũthĩrwo kuria gũitwo maramu kuria gũgwakwo giki ucio nio advocate gwakuri wina hinya wa kufight nigetha gwiki atia wakana hari wina legislative authority yani wina hinya wa guthondeka ki watho koguo tingava no koragwo na hinya ni MC ukoragwo na ki na hinya no ungirora umuthi county yothe ma MCA matire hinya ni mahetia ma MCAs gukoragwo maikarite rungu makahiana ota council ya maturaga mekagate mahanaga na constitution ni mahete ki mahinya ki macio ungirora kengwiri uhoro wa I think is article 179 na njira nguheturekia ya constitution yugite atiriri ministers of the county government ni mari reportaga ku MCAs. Minister of Finance report to MCAs, County Assembly. Minister of Planning, Minister of Roads, Minister of Roads report. Hinyoshio ni munene muno. Ti governor a reportage County Assembly ni ministers. Direda gukwira atia they control the 10 ministers. Bara nwege murarwa ni yake na hinyoshio wothe mwina guo. Bara ya besa burora ni yake na ni nyumura control besa. Bara ya kiga kuma kinya governor ni okoinuka ni omena cio. Can't they concentrate on their power? Ni taru ge hinya tocio ona koja diresi ile taige tuka MCA to ndiri hinyo cio we ni muno we kama u kia muishore kama ure second ikomi 10 seconds gwenda kwira andu a ruriri rwitwa atiriri twathurire Uhuru Muigai wa Kenyatta na 61% ya votes mweri 26 October. Gutiri andu mataroria maheo ite cia ma permanent secretary cia ministers cia ma directors inywe mukwaga kuria ite niki na ni nyumwa twalira Uhuru State House na 61%. Number 2 niki gitumaga ati mukerwa atiri to mugiko gituka president ekwa gutuka president niki na niwe na 61% ko ne kabuni eno ri githiti ni ningira gya profit area nyingi muno akire ni major shareholder
mutigacoke kwirwo ruriri ati ruriri mugikora gatira kidanio kila pahali ati toinywe mugathana no ithu tungathana niki ni ithu twina 61% angiko ni ithu turatwarire State House Uhuru ri tutigitiga guthi guthurana thagio PMG nyua tumae ne twathira ni kuongerera tungi jetagwo Kamau wa Kang'ethe Njoroge wa Githĩnjio ko twarithie na mbere nĩ mwaigua wĩra ũrĩa mwarutire hatirĩ na mahetia ũthiĩ kuongerera matunda ma wĩra ũcio yanagĩria kayo thank you